Reka tubasuze kandi tubifurize kugubwa neza mwese mufata umwanya mukagenda mubana natwe. Namakuru mashyagizwe ku mugoroba wo kuri uyu munsi wa kabiri w'icyumweru ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa gatandatu 2026. Turabwira ko umutwe wa AFC wakomeje kugaragaza imbaraga zidasanzwe muri operasiyo ziri kuba nyuma yuko batangaje ko witeguye gufata ingamba zikomeza gisirikare mu gihe ingabo za Fardc n'ihuriro ribafasha rya Wazalendo bakomeje nabo ibikorwa by'igisirikare ku mirongo y'imbere y'urugamba. Turaza kwabwira rero biri kugenda biba amakuru kuva ku mirongo y'imbere y'urugamba agaragaza ko mu masaha nyuma ya saa sita habonetse ibikorwa byongereye bijyanye no gutegura ingabo, gusuzuma inzira z'ibikorwa bya gisirikare, kongera uburyo bwo kusanya amakuru ku rugamba ndetse no gukaza amarondo mu bice bifatwa nk'ingenzi mu rwego rwa strategique. Abasesenguzi ba gisirikare nabo bagize icyo batangaza ku bijyanye n'ibiri kugenda biba bijyanye no kongera reconnaissance ndetse no gushyira mu myanya no mu bice bishinzwe ibijyanye no rapid response mu bice bitandukanye. Turaza kureba ibiri kugenda biba muri Kibati ndetse no mu bindi bice bitandukanye bya territoire ya Masisi. Si ibyo gusa rero turi buze no kwabwira ibya makuru aho imirwano ikomeje guteza impagarara Ikibati muri Warikare, impande zombi zikigenzura ibice bitandukanye. Turaza kureba situation iri muri ibi bice mu gace ka Kibati kari muri territoire ya Warikare, turebe iri kugenda biberayo. Mu yandi makuru turaza kwabwira ko muri territoire ya Rushuru Padiri Jedeo Kasereka Bahati yari ko nyuma yo gushimutwa n'abitwaje intwaro. Aya ni amakuru amaze gutangazwa ndetse no kwemezwa na nyiri cyubahiro Musenyeri Wiringumbi Ngengere. Uyu ni Musenyeri wa diocese ya Goma. Turaza rero kandi kwabwira ibyatangajwe na Olivier Kamitutu ushinja ubutegetsi bwa leta ya Kongo guhindura intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uburyo bwo kwinjiza amafaranga atari make. Ni ibyemejwe muri space ya Stanislas Bujakera Chimara, aho rero uyu umuyobozi uhagarariye Moise Katumbi yavuze ko intambara ikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yamaze guhinduka uburyo bwo kungukiramo bamwe mu bayobozi bari ku butegetsi. Turaza kureba rero ibyatangaza ku bijyanye n'ibiri kugenda biba. Hagati rero umuryango Ruca wahamagariye abaturage kwitabira imyigaragambyo mu kwamagana ibijyanye n'ihindurwa ry'itegeko nshinga nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Kubirebana na RDF turabwira ko Mozambique yemeje ko izatanga amafaranga yo gufasha ingabo z'u Rwanda mu butumwa buri kubera Cabo Delgado. Turaza kureba rero byinshi kuri ibi biri gutangazwa. Naho mwavugwa ku ruhando mpuzamahanga Trump yarakuyemo Netanyahu yo kota nk'uko rero bamwe babivuga. Turabwira ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald J. Trump yashyamiranye na Minisitiri w'Intebe wa Israeli Benjamin Netanyahu, bituma amwibutsa ko nta muntu n'umwe umukunda ndetse ko iyo bitaba we uyu mugabo yari kuba afunze kubera ibyaha bya ruswa yakurikiranweho i Tel Aviv. Amakuru y'ubushyamirane bwa Trump ndetse na Netanyahu akaba yatangajwe n'ikinyamakuru iOS. Bombi bapfuye ibikorwa bya gisirikare n'ibitero bya Israel ikomeje kwagura muri Libani. Trump yabwiye Benjamin Netanyahu ko imyitwarire yo gukomeza intambara ishyira Amerika mu byago ndetse bikadindiza inzira y'ibiganiro iki gihugu kirimo na Irani. Abayobozi batatu ba Amerika bahaye Amerika Osios bavuze ko rero abayobozi bateranye amagambo bigeraho Trump yibutsa ko Netanyahu ko iyo bitaza kuba ubwa Trump kuri ubu abafunze. Trump yagize ati mu by'ukuri uri umusazi, wari kuba uri muri gereza iyo bitaba kuba kubwanje. Naragukishije abantu bose barakwanga kubera ibyo wakoze. Mu kwezi kwa gatandatu 2025 Trump yari yasabye Israel kwihagarika urubanza ruregwamo Benjamin Netanyahu cyangwa ikamubabarira ibyaha aregwa bijyanye na ruswa, uburiganya, gukoresha nabi ububasha ahabwa. Mu bya Netanyahu ashinjwa harimo kwakira impano z'agaciro ziri mu madolari ibihumbi byinshi.
divayi n'ibindi bikoresho bihenze zaturutse ku bacuruzi bakomeye ngo ibakaba ari bihawe mu buryo bwo gushaka indonke cyangwa inyungu zihariye. Nibi by'ingenzi mwamenya hagati y'aba bagabo benshi bavuga ko bateje ibibazo bikomeye isi muri ibi bihe. Reka rero tudatinze duhite twinjira ku kibuga cy'imirwano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tubabwira ibiri kugenda biba, tubabwira ibiri kugenda bigaragara nyuma y'uko M23 igaragaje ko yamaze kwitegura kuba yahagarika ibiri kugenda biba. Ni ku mugoroba wo kuwa kabiri ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa gatandatu 2026 AFC yatanze ubutumwa ivuga ko yiteguye gusubiza ibitero byose bishya bya Fardc nabo bafatanyije mu gihe umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ukomeje kuba mubi cyane. Ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri umutwe wa AFC watangaje ko witeguye gufata ingamba zikomeye za gisirikare mu gihe ingabo za Fardc n'ihuriro ribafasha urugamba bakomeje ibikorwa byabo bya gisirikare ku mirongo imbere y'urugamba. Ni nyuma y'itangazo ryasohotse ejo kandi rije nyuma y'iminsi myinshi irangwa n'imirwano ikomeye mu duce twa Warikare, Masisi, Numbi ndetse na Minembwe, aho amakuru atandukanye agaragaza ko habaye kwimura ingabo nyinshi, kongera intwaro ziremereye ndetse no gukaza ibikorwa byo kugenzura ibirindiro biri ku mirongo y'imbere y'urugamba. Nkuko AFC M23 bivuga, ibikorwa bishya bya Fardc nabo bafatanya birimo gukoresha imbunda ziremereye, drone n'ubundi buryo bw'ibitero byo mu kirere, bigafatwa nk'ikimenyetso cy'uko hashobora kuba hari gutegurwa offensive nshya ishobora kwagura intambara mu bice byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu itangazo ryayo AFC yavuze ko igihe cyageze cyo kuva mu magambo bakinjira mu bikorwa. Baravuga ko izasubiza ibitero byose byaba ibyagabwe ku baturage cyangwa ku birindiro byayo. Uyu mutwe watangaje ko ushobora kwagura ibizwi nka security parameter cyangwa se uzagarura umutekano ugamije kurinda abaturage ndetse n'ibicwe usanzwe ugenzura. Amakuru ava ku mirongo y'imbere y'urugamba aragaragaza ko mu masaha ya nyuma y'uyu munsi habonetse ibikorwa byiyongereye byo gutegura ingabo, gusuzuma inzira z'ibikorwa bya gisirikare, kongera uburyo bwo gukusanya amakuru ku rugamba ndetse no gukaza amarondo mu bice bifatwa nk'ingenzi mu rwego rwa military strategic. Abasesenguzi ba gisirikare bo baravuga ko mu bihe nk'ibi impande zose ziba ziri mu rwego rwo kongera ibizwi nka operational readiness, habaho gufatanya mu bijyanye na logistique, kugenzura mu buryo bwo gutanga amasasu n'ibindi bikoresho, kongera reconnaissance ndetse no gushyira ku myanya mu bice bishinzwe ibijyanye na rapid response mu gihe habaye igitero gitunguranye. Mu gice cya Kibati n'ahandi havuzwe imirwano ikomeye, haracyari kwitegereza uko ibintu bihagaze nyuma y'imirwano ikomeye yahuje Fardc n'imitwe ibashyigikiye bahanganye na M23. Ku rundi ruhande nta mibare yigenga iramenyekana y'ibyangiritse cyangwa se kubasize ubuzima muri iyi mirwano. AFC yongeye gushimangira ko izafata ingamba zose za strategique zishobora kuba zakoreshwa mu bikorwa byo guhangana n'iterabwoba rimaze iminsi rigaragara muri ibi bice, nkuko rero babigaragaza kandi babigarukaho. Dukomeje n'andi makuru rero turababwira ibiri kugenda biba, tubabwira ibiri kugenda bivugwa mu bice byo muri Warikare, aho rero nyuma y'iminsi ibiri hari kuba imirwano ikomeye yahuje abarwanyi ba AFC M23 n'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zifatanyije n'imitwe ya Wazalendo. Kuwa kabiri ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa gatandatu 2026 hari kuvugwa ituze ridahagaze neza mu gace ka Kibati kari muri teritwari ya Warikare. Amakuru aratangazwa mu gihe imirwano yaratangiye ku cyumweru ku itariki ya 31 Gicurasi 2026 nyuma y'uko Fardc n'abafatanyabikorwa bayo batangije ibitero ku birindiro byari bifitwe na Fardc na M23 muri aka gace. Kuko amakuru ari guturuka habereye imirwano bivuga kugeza ubu umubare w'abahitanwe cyangwa se abakomerekeye muri iyi mirwano nturamenyekana. Gusa amakuru ava mu baturage no mu nzego zitandukanye zikorera muri aka gace aragaragaza ko impande zombi zikigenzura ibice bitandukanye za Kibati. Biravugwa kandi biremezwa ko ingabo za Fardc hamwe n'abarwanyi ba Wazalendo aribo bafite ubuyobozi bw'igice cyo hagati y'agace ka Kibati, mu gihe abarwanyi ba AFC M23 bakomeje gufata imisozi ikikije agace iba ubushobozi bwo gukurikirana no kugenzura ibikorwa byinshi bibera muri aka gace.
hagati aho amakuru ari guturuka mu gace ka Kasheberi aravuga ko AFC M23 ikomeje kohereza izindi ngabo n'ibikoresho bya gisirikare birimo amasasu n'ibindi bikoresho byifashishwa ku rugamba, bikaba bivugwa ko bari kwerekeza mu gace ka Kibati mu rwego rwo gukomeza ibikorwa byabo bya gisirikare. Ku rundi ruhande ariko ibikorwa by'ubwikorezi n'itumanaho hagati ya Mungazi na Kashebere biracyahagaze kubera umutekano muke uterwa n'iyi mirwano. Abaturage bo muri utu duce bakomeje kuba mu bwoba, mu gihe benshi bakurikiranira hafi uko ibintu biri kugenda bihinduka kubijyanye n'urugamba. Hagati abasesenguzi baravuga ko nubwo kuri ubu habonetse agahenge, ikibazo cy'umutekano muri Kibati kikiri ingorabahizi cyane cyane mu gihe impande zihanganye zikomeje kongera imbaraga ku rugamba, ibintu bishobora gutuma imirwano yongera kubura umwanya uwo ari wo wose nk'uko biri gutangazwa. Tukomeje n'andi makuru turababwira ko Padiri Gedeon Kasereka Bahati washimuswe kuwa gatandatu ushize n'abagabo bivugwa ko bari bitwaje intwaro mu gace ka Busendo ku muhanda uhuza Kiwanja na Kanyabayonga yamaze kurekurwa. Aya makuru yemejwe na Musenyeri wa Diocese ya Goma, Musenyeri Wiri Ngumbi Ngengere, mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru. Padiri Gedeon yari kumwe n'abandi bantu batatu barimo umugabo n'umugore ndetse n'umushoferi wabo, bose bari bavuye Kanyabayonga aho bari bitabiriye igitambo cya misa y'ubukwe cyabere kuri paruwasi ya Kabasha muri Diocese ya Goma. Ababashimuse bamaze ijoro ryose mu maboko y'ababafashe ku ngufu mbere yo kurekurwa mu gitondo cyo ku cyumweru ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa gatanu 2026. Kugeza ubu uburyo barekuwe ntiburatangazwa ku mugaragaro, nubwo hari amakuru avuga ko ababashimuse bashobora kuba bari basabye amafaranga y'ingurane. Uyu muhanda wa Kiwanja Kanyabayonga umaze igihe urangwamo ibikorwa by'ubugizi bwa nabi birimo gushimuta abantu, gusahura abagenzi no kubagirira nabi. Ibikorwa byiyongereye cyane kuva mu mpera z'umwaka ushize. Si ubwa mbere kandi habaye ibitero nk'ibi muri aka gace, kuko ku itariki ya 23 z'uyu mwaka imodoka itwara abagenzi yari ivuye Kiwanja yerekeza Goma yagabweho igitero hagati ya Buvunga n'ahitwa Bugomba muri pariki y'igihugu ya Virunga. Abagabye igitero barashe kuri iyi modoka barayihagarika ku ngufu, basahura abagenzi ibyo bari bafite ndetse banakomeretsa bikomeye umushoferi wahise ajyanwa kuvurirwa ku bitaro bikuru za Rucuru. Hari n'umugenzi umwe washimuswe by'igihe gito mbere y'uko arekurwa. Abaturage bo muri Rucuru na Rubero bakomeje gusaba ko umutekano wakongerwa kuri iyi mihanda ikunze gukoreshwa n'abagizi ba nabi kugira ngo ibyo bikorwa byo gushimuta ndetse no kugirirwa nabi bibashe guhagarara burundu. Tugiye ku makuru akomeye ari kuvugwa kuri RDF, turababwira ko guverinoma ya Mozambique yemeje ko izatanga inkunga yose ikenewe yo gufasha ingabo z'u Rwanda ziri mu butumwa bw'amahoro mu ntara ya Cabo Delgado. Ibiro bikaba bibaye mu gihe umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wakomeje gushyiraho amananiza ku bijyanye n'inkunga ya miliyoni 20 z'amayero uhaga RDF muri ubu butumwa. Ibi byatumye u Rwanda rugirana ibiganiro na Mozambique birangira iki gihugu cyemeye kwishyura ikiguzi cy'ubutumwa bwa RDF Cabo Delgado kugira ngo bukomeze. Mbere uko haba ibi biganiro u Rwanda rwari rwatangaje ko mu gihe hataboneka inkunga yo gukomeza ubu butumwa bw'ingabo zarwo rwiteguye kuzikura muri Mozambique. Mozambique isa n'iyari yaracecetse, yaje kwemeza koko kwizajya itanga inkunga yose ikenewe yo gufasha ingabo z'u Rwanda gukomeza ubutumwa zirimo muri iki gihugu. Umuvugizi wa guverinoma ya Mozambique Inocencio Empusa yagaragaje ko iyi nkunga igiye gutangwa kuko ingabo z'u Rwanda ziri muri iki gihugu zibafitiye akamaro ndetse zizabafasha kubona umwanya wo gukomeza kwitoza. Ati ntabwo nzi igiciro cyangwa igihe bazamara inaha, ariko amasezerano azanozwa neza mu gihe kizaza. Gusa kugira izi ngabo bifasha igihugu gukomeza kwiyubaka no kubaka ubushobozi. Yakomeje avuga ati ibi biduha umwanya wo gushyira ku murongo ingabo zacu binyuze mu kuzongerera ubushobozi, ibikoresho, ikoranabuhanga, mu gihe kandi dukomeza kubona umusaruro w'ubufasha bwa gishuti bwo kurinda umutekano mu karere.
u Rwanda rumaze imyaka 5 urwohereje ingabo n'abapolisi muri Mozambique ku butumire bw'icyo gihugu guhera mu ntangiriro za Nyakanga muri 2021 ndetse abarirwa y'abasirikare n'abapolisi barenga 6300. Ubutumwa bugamije gufasha Mozambique guhashya imitwe y'iterabwoba n'inyeshyamba mu ntara ya Cabo Delgado. Kuva ubutumwa bwatangira bumaze gutanga umusaruro ukomeye kuko ibyebe byari byarigaruriye intara byarashijwe ku kigero gikomeye mu bice bigenzurwa n'u Rwanda. Abaturage bongera gusubira mu buzima busanzwe kuko bigenda binemezwa n'abari muri iki gihugu bagaragaza ukuri, bakagaragaza akamaro gakomeye k'ibimaze kugerwaho. Mu yandi makuru reka tubabwire ko umuryango Ruca uhamagariye abaturage kwitabira umunsi wise uw'imyigaragambyo. Ni umuryango Ruca, urubyiruko ruharanira impinduka uzwi ku izina rya Ruca cyangwa se Lutte pour le changement, mu mujyi wa Butembo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, uhamagarira abaturage bose kwitabira umunsi w'imyigaragambyo uteganyijwe kuwa gatatu ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa gatandatu 2026 mu rwego rwo kwamagana umugambi wo guhindura itegeko nshinga rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara n'abarwanashyaka ba Ruca bagaragaje ko igihugu kiri mu bibazo bikomeye by'umutekano cyane cyane mu burasirazuba bwa Kongo, bityo ko bakibaza impamvu abayobozi bakomeje gushyira imbere impaka zijyanye no guhindura itegeko nshinga aho kwibanda ku mutekano n'imibereho y'abaturage. Bagize bati, ese ni itegeko nshinga ribuze Fardc kurinda abaturage? Ese ni ikibazo nyamukuru cy'abanyekongo no guhindura itegeko nshinga cyangwa ni umutekano n'imibereho yabo? Abateguye iki gikorwa basabye abaturage kuzaguma mu ngo zabo umunsi wose ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa gatandatu 2026. Ibikorwa byinshi bikaba biteganyijwe guhagarara muri uwo mujyi. Mu bikorwa biteganyijwe guhagarara harimo gufunga amaduka n'amasoko, kudakora ibikorwa by'ubucuruzi, kugabanya cyangwa guhagarika ingendo zitari ngombwa, kudatanga serivisi zimwe na zimwe zitihutirwa, kwirinda ibikorwa rusange bishobora kugaragaza ko abaturage bashyigikiye gahunda yo guhindura itegeko nshinga. Abateguye iki gikorwa baravuga ko intego yabo ari ugutanga ubutumwa bukomeye ku bayobozi b'igihugu, kugaragaza ko abaturage batifuza ko ingufu za leta zerekezwa ku buyobozi mu bya politiki mu gihe ibice byinshi by'igihugu bikomeje guhura n'intambara ndetse n'umutekano muke. Ruca iravuga ko muri iki gihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mbere na mbere ikeneye ibi bikurikira: kugarura amahoro mu burasirazuba bw'igihugu, kurinda abaturage ibitero by'imitwe yitwaje intwaro, gukemura ikibazo cy'abayimuwe n'intambara, guteza imbere imibereho myiza y'abaturage, kurwanya ruswa no kunoza imiyoborere. Uyu muryango uravuga kandi ko impaka zerekeye ihindurwa ry'itegeko nshinga zishobora kongera amacakubiri ya politike no kurangaza ubuyobozi ku bibazo byihutirwa igihugu gifite. Ibi bije bikurikira ibikorwa biherutse gutegurwa n'imitwe itandukanye y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu rwego rw'igihugu, nayo yahamagariye abanyekongo kwitabira umunsi bise Ville Morte ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa gatandatu 2026 mu rwego rwo kwamagana umushinga uvugwaho wo ujyanye no guhindura cyangwa se gusubiramo itegeko nshinga nk'uko babigaragaza. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi baravuga ko mu gihe igihugu kigifite ikibazo cy'umutekano muke n'ubusugire bwacyo, impaka kwihindurwa ry'itegeko nshinga atari byo bikwiye kuba bihabwa umwanya wa mbere nk'uko babigaragaza. Ibi rero birahura neza n'ubundi n'ibyatangajwe n'uwitwa Olivier Kamitutu, umuyobozi w'ibiro bya Moise Katumbi, aho yatangaje ibirego bikomeye kuwa mbere mu kiganiro cyatambutse kuri Space cyangwa se kuri X ya Stanislas Bujakera Chimara, aho yavuze ko intambara ikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yamaze guhinduka uburyo bwo kungukiramo bamwe mu bayobozi bari ku butegetsi. Mu gusubiza ikibazo yarabajijwe, Kamitutu yavuze ko amafaranga menshi abarirwa muri za miliyoni z'amadolari y'Amerika akoreshwa mu kugura indege zitagira abapilote, intwaro, kwishyura abacancuro ndetse n'ingabo z'amahanga zifatanya na leta ya Kongo ku rugamba. Yavuze kandi ko hakomeje kugaragara ifatwa n'ifungwa ry'abasirikare bakuru
ndetse n'abayobozi bo mu nzego z'umutekano. Ibintu avuga ko bidasa n'urugamba rwo kurwanya ruswa, ahubwo bishobora kuba bifite aho bihuriye n'imiyoborere politike n'ibikorwa by'inshingano mu buryo budasobanutse. Kamitutu yagize ati ibi bizahindutse ibintu bisanzwe ku butegetsi buriho. Yongereho ko impungenge zikomeye ari uko iyi ntambara ishobora kuba ikoreshwamo intwaro ikoreshwa nk'urwitwazo rwo gukomeza gusubika ibikorwa bya demokarasi birimo amatora mu rwego rwo gutuma abayobozi bari ku butegetsi bakomeza kuguma mu myanya yabo. Yagize ati bashobora gukoresha iyi ntambara nk'impamvu yo kudategura amatora no gukomeza kuguma ku butegetsi. Icyo nicyo urwego rwo hejuru rwo guhindura intambara ubucuruzi. Ntabwo yanenze bikomeye imikorere y'ubutegetsi buriho. Kamitutu yashimangiye ko leta ya Kongo idashobora kugira imbaraga zo guhangana n'ibihugu cyangwa imitwe yibangamiye harimo n'u Rwanda nk'uko yabivuze, mu gihe igihugu kitabanje kubaka ubumwe n'ubwiyunge hagati y'abaturage bacyo. Yavuze ko inzira yonyine ishoboka yo kugera ku mahoro arambye ari ugushyira imbere ibiganiro bihuza abanyekongo bose, gukemura ibibazo byimbitse biteye amakimbirane ndetse no kongera kubaka ubumwe bw'igihugu nk'uko rero abigaragaza kandi abivuga. Ni nuko natwe dusoje. Wowe dukurikiye bwa mbere witukanda subscribe ntuzongere gucikwa.